Ассаляму алейкум, автанын эссас адеселері ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Айша Шулакова чалышам. Шымды есе эссас хаберлерге кечеміз. Эссас yönelişler belgilendi. Президент Владимир Путин федераль топлашығы оғынды эр-йылық хитапында болынды. Қырымда Номан Челебиджиханның хатырасына Веватан құрчалайчыларының күніне бағышланған мерасимлер кечіріле. Bir yıllık iş, Cumhuriyet yolbaşçısı yanındaki Kırım Tatar halkının şurası birinci neticelerini çıkara. Yanı yükseklikler, Ahmet Tavalimanı kıymetli mükafat kazandı. Vatandaşlarımızın arzusu gerçekleşti. Sudakta Vatan Sedası radyosu çalışıp başladı. Bu ve başka hadiseler hakkında seyretiniz. Rusya президенті Владимир Путин Чершембе күні федераль топлашуға мұражат етті. Мемлекетіміздің лидері қайдеткеніне көре, акимиет гражданларының яшайышыны яқшы тарафқа дыныштырмек керек. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Devlet başı Rusya'nın inkişafı suallerine dikkat ayırmağa niyeti akta bildirdi. Bu sebepten milli leyhalarga emiyet ayırmak gerek. Devlet yolbaşçısı parlamentke yıl müracaat etti ve bu programa siyasi hukuki vesika sayıla. Vatanı korçalamak bu mukaddes borçdur. Kırım fevralının 23 gününü nasıl kaydetti? Bu akta bizim mahsus levhamızda. Tedbirler Yuriy Gagarin adına istirahat bakçasında başlandı. Anda belgisiz askerinin mezarı yanındaki daimi ateş ogine çiçekler koyuldu. Vatanımızga öz ömürlerini bağışlagan insanlarının hatırasını anımak için hem hakimiyet vekilleri hem de paytahtımızın sakinleri geldiler. Ни одного стекла разбито не было благодаря нашим с вами профессиональным скоординированным действиям. Есть чем гордиться. То есть я уверен, что ваши родные и близкие гордятся вами вот за тот подвиг, который вы совершили. Поэтому спасибо вам, хочу поздравить с праздником. Вы настоящие защитники Отечества, гордимся вами, большим уважением за все, что сделано. С праздником вас, друзья! Bundan son Cumhuriyet Devlet Şurası'nın binası o gündeki meydanda miting geçti. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov gayet etti ki 5 yıl evvelsi tamam bu yerde öz vatanının takdirine lakayt olmaganlar toplagan ediler. Böylelikle halk ordusu yani ополчение peyda olgan edi. Tedbir konsert programması ile devam etti. Paytahtımızda hem de vatan imajesi күне bağışlagan harbiy texnika ve silah sergisi keçi. Elmas Ablakimova, Akim Bekirov, Millet için. Здравствуйте. Я специально пригласил вас начать экскурсию по нашей части именно с этого места, потому что именно здесь умер адмирал Корнилов, один из героев обороны Севастополя. Rusiyeli arbeciler için bu aziz yerdir. Bu ameliyat geçirilgen oda. Mında Kara Deniz Flotu ştabının müdiri Vladimir Kornilov'ны ağır yaralangan alda ketirgen ediler. Tamam 165 yıl evvelsi meşhur Nikolay Pirogov bir haç saat devamında Ahyar imayıcısının canını kurtarmağa tırıştı. Yakında bu kısım 5 yaşını dolduracak. Reberlerden biri olgan Nikolay Savelyev'nin büyük arbi tecrübesi var. Onun sözlerine göre ömür boyu tebessümden ketmek gerek. Bunsuz ortağa yaşayış olmaz dey. Как еще писал наш классик литературы, товарищ Твардовский, поэма о Василии Теркине. Всегда во все времена нужны были Василии Теркины, которые шуткой, делом подбадривали своих бойцов. А тем более у меня должность заместитель по военно-политической работе. Кому, как не мне, являться примером бодрости, духа и веселого поведения, но в рамках устава. Арби хысым ось оркестрнен мешур Осман Абдулаев мында енді 4 елдан берлі қызмет ете. О Кырым Мөдислик ве педагогика университетінден вокал санаты ве дирижерлук кафедрасының тәсіл алды. 2015 сенесі ось яшайшыны Русия Федерациясының арби күчлерінен бағламаға қарар алды. Здесь больше музыки. Решил здесь показать себя. Армия России помогла найти себя в своем деле, в моем профессиональном. Bu asker arbi orkestr hizmetinde buluna. Bu yerde hem çalışa hem ilham alganında ikrar etti. Это те, кто штыки поднимался как один, те, кто брал.
Эльмаргани ордуда енді 10 жылдан берлі қызмет ете. Яшаскер курслардан сон контракт аскерлікке кечті ве урув чалғы алетлеріні чалып башлады. Концерт тәдбірлерінде Нефес оркестрінен аккордеон чала, башқа вақыт есе буюк давул чала. Эльмар айтқанына көре музыка оның қанында, чүнки о чалғычылар хорантасында доғды. Орду ве музыканы бір-бірінден айырмақ мүмкіндегі илдей. Музыка жебеде ве оқывларда янғырай, о гонул бере ве ағыр алларда ярдым ете. Музыка – это культура, искусство не только, будем говорить, на гражданке, но и то же самое и в вооруженных силах. Это своего рода культура, то, что патриотизм, без музыки войну бы не выиграли, будем так говорить. Тендюрист сағлам кейфнен ве музыканен чоқ мешақатларны енмеге мүмкін. Орду рух тәрбиелемектен ғайры муабет олмаға ве керек олғанда ярдым қолыны ұзатмаға өгрете. Бөлі қысымларының әсас вазифесі ватан ве халық үшін көрешіп әр вақыт азыр олмақтадыр. Февральның 23 күні халқымыздың белі оғлы, Қырым мұсылманларының бірінші муфтisi Номан Челебиджихан елак олды. Келіңіз, оның шақсы ақында азырланған левханы бераберлікте серетейік. Номан Челебиджихан Қырым татарларының менфааты оғырында көрешті. Бізім миллет адалетлікні севе, отек өзіні тұшынып яшамай деп язайды Челебиджихан. Сербестлік ве демократия тарафдары олған эрбап башқа халқарының ақ құқықларына да қол тұтайды. 1917 сенесінің март айында Номан Челебиджихан муфти оларақ сайланды. Айны бұл сененің ноябрь айында Бахчисарайдаки ханлар сарайында тантаналы муитте Қырым татарларының бірінші құрылтайы топланды. Бұл ерде Номан Челебиджихан Қырым қалқ жұмхуриеті тәшкил олғаны ақта илан етті. Номан Челебиджихан Қырым мұсылманларының лидері еді. Вете Қырым мұсылманларының дегіл, Польша, Биаз, Русия мұсылманларының ондері еді. Онан да ғайры сиясетте де илерде келген құрылтайымыздың башы оларақ сайланған бір кіші еді. Оның bundan gayrı daha çok istidatlары бар еді. O din institutunu bitirgen güzel bir hatip еді, şair еді. Номан Челебиджихан заманында дини ве топрақ идарелері тізілді. Тәсіл идарелері реформадан кечтілер. Милли нешірлер ғайрадан текленді. Векой идарелері жанландырылды. Қырым татар тілінде миллет, рус тілінде есе голос татар газеталары басылып башлады. Номан Челебиджихан халқымыз үшін әлбетте бұл біздің халқымыздың, миллетіміздің ең ұлы сымалардан бірісі. Әлбетте оның yapқан іші, оның әдеби мирасы келешектештірмеге істеген бөлі сияси тарапынан халқымыз үшін әлбетте ішлер пек тарихымызда балабан із қалдырды, büyük із қалдырды. Әлбетте бұл бірінші құрылтайға азырланған вақыт ең esas біздің мәдениетімізге, санатымызға пек айры более güzel балабан дыққат айырғанларын оны айыр айтмаға істейм ve mutlaka elbette anmak gerek что құрылтай арифесінде ноябрь айында анда бірінші хан сарайымыздың музей оларақ açılışını ilan etken ediler. Bu бірінші өнер санайы мектебі açılған еді. 1918 сенесінің 23 февраль күні Номан Челебиджихан Қырымда болынған инқиляб террорның құрбаны олды. О 1918 сенесінің 26 январь күні апске алынған еді. Оны бүтінлей анархист матрослар тесірі алтында болынған Ақяр түрмесінде тұта еділер. Айны бұл геже Ақяр вақши қырғынлыққа ұғрады. Номан Челебиджихан ведигер мабуслар идам етілділер. Бүгін бізде матем күні, ве айны бұл күні оның Қырымда чешіт милеттер яшай. Ве оларның эпысы бір гүлдестенін, бір-біріні сықмаған, аксине қол тұтқан, чешіт реңктегі чечеклеріміз. Бір милетке мусави шартлар керек. Чүнки біздер ян-янаша кетежекміз, деген сөзлеріні хатырлаймыз. Номан Челебиджихан өз милетінің ақиқи ватан первері еді. Милетіне ве ватанына олған севгісіні өзінің ант еткен мен шерінде акс еткендір. Ве бүгін де бүгін бұл шерінің сөзлері Қырым татарларының гимні olgandır. Сабрия Алимова, Эрвин Имиралиев, Миллет үшін. Ярын Ақярда Номан Челебиджиханның хатырасына бағышланған мерасимлер олajaq. Тәфсилатлы мәлуматларны келечек хаберлер яйынларымызда серетіңіз.
Информацион камачавны боздылар, акимиетнен субъектны эйлештірділер. Урфадетлерні ветілні медени яшайышымызнен бірлештірділер. Кеченлері Қырым елбашчысы янындаки Қырым татарлар шурасының яратылуына 1 ел толды. Ишнің нәтижелері махсус левхамызда. Түркия пайтақтының мерkezінде Қырым татарларының жошқун қайтармасы. Информацион камачавның бозылығы. Кечкен сененің декабрь айында Қырымлы жемаатчылар Түркияде Қырым татар медениеті күнлері адлы фестивальде иштирак еттілер. Анда халқымыздың ең бұйық диаспораларından бірі яшай. Күрішівде ярымададаки вазиет ве яшай шақта фото ве видео мальземелер нумайыш етілді. Біз олған яланларыны ақиқи тарафқа кешірдік. Şimdi pek çok adamlar gelecek Kırım Cumhuriyeti'nin 5 yıllığına. Bilgenime göre pek çok anlaşmalar imzalanacak ve bu anlaşmalar Kırım için pek canlı bir şey olacak, canlı hava gibi. Cumhuriyet yolbaşçısı yanında çalışacak Kırım Tatar halkının şurası 1 yıl evvelsi Kırım musulmanlarının nevbetten tış geçirilgen kurultayında saylandı. Bu insanlarga millet işana, mında ruhiyatçılar, Kırım Tatar ziyalılar, medeniyet ve sanat erbapları, cemaatçılar ve iş adamları toplandı. Şuranın yolbaşçısı Kırım musulmanlar muftisi Hacı Emir Ali Ablayev oldu. Esas amacımız ve maksadımız milletimizin gereklerine, mecburiyetine, ihtiyaçlarına bakılması ve çözülmesi için o şuramız tiklengendir, seçilgendir. Yarımada sakinlerinin Kırım hakimiyetinin bağı. Реабилитация çareleri ақта Rusiya президентінің emiri amelge keçiriluvinde yardım gösterilüvi. Onu Kırımdaki yaşayışqa keliştirilmesi. Maqsadlar belgilendi, vazifeler koyuldu. 1 yıl devamında büyük iş beçirildi. Çeyrek asır devamında çözülmegen sualler ekspert topluluğunun boynuna asıldı. Hakimiyetinin subet doğurtuldu. Ogde büyük iş tura. Bizim Sovet'te görülgen mesele, bizim çıkargan neticemiz ne başlığımızın, Kırım'ın başlığımızın stol başına düşüyor. Oğa karap sen kabul ete özün fikrin. Şuranın episi azaları Cumhuriyet rehberinin ştattan tış meslihatçıları oldular. İş semerli olması için 8 grupa yaratıldı. Olar Kırım Tatar halkının yaşayışında çeşitsalarda kuratorluk yaparlar. Misal olarak Cuma Cemisi'nin kuruculuğunda baş dış hizmetçi Enver Emiradjiyev biznes sahasında yolbaşçılık etti. Onun aytkanına göre Kırım'da iş alıp barmak için episi şartlar var. Çetelden de yatırımlar kele. Kırım Tatarlar öz ihtiyaçlarını amelge geçirmeleri için daha ziyade imkanlar peyda oldu. Любой крымский татарин, который есть и занимается предпринимательством, понимает, что сегодня условия для бизнеса 100 крат лучше, чем было это при Украине. Сегодня все крымские татары-предприниматели хорошо зарабатывают, нарабатывают, поэтому тут никто не скажет, что кого-то ущемили или не дали возможности из-за того, что он крымский татарин, ему развивать какой-то бизнес. Şuranın vekilleri er hafta regionlarga baralar. Bu yerlerde olar cemaat fikrinin liderlerinden koruşeler. Urf adetlerini, til ve medeniyetimizni saklama, Kırım Tatar halkından belli erbaplarının hatırasını ebediyleştirmek, milli hareketinin faalcileri ve vatanımızın himayecilerinin adlarını belli etmek gibi suallerini çizeler. Şuranın azaları halkımızın yaşayışında faal iştirak eteler. Millet bizge inanmağa başladı. Bu birinci adım, bu pek mühim. Bizge şimdi pek çok mektuplar geliyor. Ve insanlar tek müracaat etmiyor, insanlar da öz fikirlerini bildiriyorlar. Bu pek yaxşı göstergeç. Bütün meselelerin beraberlikte çözmek gerekmiz. Ve mağa göre bir yıl içinde zor olsa da biz bu maksatga eriştik. Şuranın o günde turgan büyük vazife Rusiya fezasına Kırım Tatarlarının integrasyasını tezleştirmektir. Tilimiz, urf adetlerimiz ve medeniyetimiz ahta bütün memleketimizde bilmek gerekler. Ayşe Şulakova, Alişer Alimov, Ervin Amiraliyev, millet için. Til bir milletinin kalbidir. Yarımadamızda halkara ana tili күнü yüksek seviyede kaydetili. İlk Kırım Tatar ulğatları ve mektepleri ne vakit peyda olğan ақта Sabriye Alimova tarif edecek. Yani en eski lügatımız Codex Cumanicus. Bu onun skaner kopyasından sayfasının bir skaner kopya. Bu lügat bugün de bir egzemplarda İtalya'da Svetoy Mark kütüphanesinde saklana. Başka egzemplarları yok.
Профессор Исмаил Керимов чоқ еллар девамында Кырым татар тілі угренлеуі иле оғраша. Белли кодекс куманикус лугаты да 1292 сенесі Кефеш шерінде тижаретнен оғрашқан итальянлар тарафындан yazılған еді. Екінші екі томлық элязма топламы ise 1312 сенесі пейда олған еді. Оның муэлифі Белли Алим, Асередин Эбу Хайян. Ләкин вақыт бір ерде турмай ве 17 асырда ана тілімізден 530 сөзінің тәржімесіні қаплап алған луғат нешір етілді. Витсеннің луғаты нешір етілді. 1692 сенесі. Қырым татарча, голландча луғат. Ve sonra Köppen'in, Pötr İliç Köppen'in lügatı, sonra da birçok lügatlar, yani Kırım Tatar tiline bağlı 16 lügat hakkında ben ayrıca yazıp, talil etip o lügatlarının monografiya çıkardım. Kaydetmeleki Kırım Tatar тіліні 1810 senesi Ахмеджит гимназиясында öğrenmege başladılar. Surgunlik yılları bizim halkımız ana тіліні öğrenmege hakkını jойған еді. Lakin vatanға avdet olunған son Kırım Tatar halkının inkişafında yanı devir başlandı. Büyük Olar kasabasında 3. sanlı Milli Kırım Tatar mektebi var. Bu mektep belli marifçi İsmail Gasprinski'nin adını taşı. Bu okuf yurtu 1993 senesi iki kız kardeş Semidляева Alime İzetovna ve Sidaliyeva Aliya İzetovna'nın koltuğundan açıldı. Bugün bu mektepte iki smenada 320 talebe okuy. 1. sınıftan 9. sınıfga tahsil Kırım Tatar tilinde berili. 10-11 sınıflarda ise dersler Rus tilinde alıp barıla. Lakin cedvelde ana tili esas ders olarak durmakta. Alime Adilova mında okuf yurtunun açılganından beri çalışa. Onun hatırlarına göre 93 senesi mektep binası hoca ve ana babalar yardımıyla tamirleneydi. Нам помогали с других школ. Дали парты, учебники. Помогли нам, и открылась так школа, и мы сели, если я не ошибаюсь, это где-то в конце сентября только дети сели за парты. И было у нас где-то 500 детей. Ну, Джавар пусть будет где-то 35 было учителей. Велись у нас, учебников еще таких не было на крымско-татарском, но в начальных классах уже что-то было. Там появились предметы в основном на крымско-татарском. 2014 senesinden beri Kırım Tatar tilinin öğrenilüğünde yanı basamak başlandı. Buna örnek olarak Burçukrak kasabasında yerleşken 4 prezidentinin mektebi çıka. Bu okuf yurtu 2017 senesi sentyabr 1 günü talebeler için öz kapılarını açtı. Bu mektepte Kırım'da ilk olarak resmi şekilde regional innovasyon meydachığını, yani okuvunu bilingval şekilde geçmesini tayinlediler. Обучение на билингвальной основе, оно предполагает уже изначально двуязычно. У нас научный есть руководитель проекта, доктор педагогических наук Ремзи Рефикович Девлетов. Он работает с учителями, которые в перспективе будут работать в классах с крымско-татарским и одновременно все-таки получается и русским языком обучения. Но в перспективе добавится английский. Bu büyük mektep Kurandasında binden ziyade bala okuy. 36 sınıftan 6 sınıfta tahsil Kırım Tatar tilinde alıp barıla. Karina Kasatova 7. sınıf talebesi. Bu mektepte o yakınlarda okumağa başladı. Saratov şehrinden koçtu. Kız büyük merakla Kırım Tatar tilini öğrene. В неделю я посвящаю крымско-татарскому языку 3-4 часа. Я думаю, что красота крымско-татарского языка заключается в произведениях, которые были написаны писателями, которые в давние времена, которые пишут сейчас. Менің адым Ганиева Эмилия. Мен 5-ші сыныфта оқуым. Мен evde мектепте ана тілінде лaf етем. Профиль назирлігінде қайт еткенлеріне көре Қырымдаки 16 мектепте tahsil Kırım Tatar tilinde беріле. 2013 ve 2019 senelеріне баққанда talebелер өз ана тіліні öğrenmege çokça tırışa. Оларның sayısı 40%-ға артты. Ana tili bizim baylığımızdır. Kırım Tatar tili kadimi til sayılmakta. Onun söz hazinesi asırlar devamında толып, teklişip gelmekte ve bu proses bugün devam etmekte. Ana tiline sevgi tek mektepte değil de evde, sevimli Kur'antasında aşlana. Ana tiline öğretiminin emiyeti gayet büyüktür. Hadislerinin birinde böyle aytılgan. Bir ana baba evladına güzel terbiyeden gayrı da büyük bahşiş berip olamaz. Çünkü ana tili halkının gönlüdür. Sabriya Alimova, Ramazan Alivapov, Aslan Zivadinov, millet için.
Кырым истисалчылары ярымадамызны кушчылык максулатларынын 80%га темин эттилер. Тек кечкен сене девамында мында 300 миллион йымыртат алынды. Бунен бирликте Кырымда экинлик мевсимиде девам этмекте. Аграрийлеринен бызым мухбирimiz Султания Ситакаева субетлешти. Куш фабрикасында 300-ден зияде тавук бар. Олар чок катлы квартираларга ошаган күмеслерде яшайлар. Истисал ханесінде белли бір арарет ве дымылық сакланыла. Чөнки кушларның саглыгы тамам бойлы шарайтлерінен баглы. Строго соблюдена режим климат-контроля, то есть от 18 до 20 градусов обязательно. Йымырта акымы истисалның эң мөһим жеетидир. Күместен максулат конвейерге түші, сонра сыралана. Мында йымырталар бакыла ве кусурлы сойлары сечиле. Максулат теразиде чекиле ве өлчеле. Кечкенсене бу муэссесе модернизация себебинден девлет ярдымыны элде этти. Куш асравчылык фермасында яны донатмалар пейда oldu. Ве 100ден зияде кой сакинине иш тапылды. Энди ишхане оз чипчилерини чыгара ве сайысына арттыра. Спасибо правительству. Наше предприятие получило 5 миллионов 700 тысяч почти дотаций, но это тоже существенная поддержка наша. Произведено яиц в прошлом году 87 миллионов за прошлый год. Максулатын кейфиеті емге бағлым. Бусалге мында буюк диккат айрылам. Куш ашының темелінде боғдай турам. Ода ерлі мында остырылген ашлық. Амма башқа ем қытадан кетіріле. Сою, кукурузу, широты, жмыхи, все премиксы, даже тара, вся с материковой части России. Тарлаларда да иш девам этмекте. Шымды енді аграрийлер боғдай ве арпа остурелер. Бу есе 800 гектарға яқын ер. Нетижеде агрономлар берекет яқшы олачағыны вады етелер. Вот здесь, видите, вот 1, 2, 3, 4, 5. Оно может до 7 дойти. Это каждый даст, ответвление даст колос. Бунен бирабир кейфиетлі сачуды девам этмекте. Шымды буна ава шарайтлері де уйгун. Сувы сыжақ етерлі дәрежеде. В целом, то посеяно более 10 тысяч гектар. Сегодня приступили также к бобовым, гороху. Я думаю, что есть все основания, что при той влаге, которая сегодня есть в почве, посев должен быть в короткие сроки. Главное, чтобы хозяйства имели все возможности своевременно выйти и отсеяться. Ходжалыклар маден кубрилеринен темен етілген. Сачу üçün эпысы шарайтлер бар. Аграрийлер берекет яқшы олмасы üçün ершей келішкеніне де еминлер. Султания Ситакаева, Владислав Кравцов, Миллет үшін. Кырымда yol камераларының сайысы арта. Оларны шерлерден тыш жерлерде ерлештірелер. Енді олар сүрат зияды көтерелгенini қайд етмектен ғайры, башқа бозувларны да анық етелер. Тапсилатлы жай малюмат левхамызда. Акмезжетнің қайсы ерлерінде камералар ерлештіріліжек. Олар насыл çalışа, gibi sualler herkesini rahatsızday. Олар pek tez çoqlaşa, de aydavcılar. Yollarda kameralarının sayısı gerçekten de artta. Şimdilik olar 44 tane. Ama bu sene birinci kvartalının sonunda da 66 kamera yerleştirilecek. Olar ekseriyeti sürat artırılganını kaydettiler. Ama hepsi kameralar sürat artırılığını yazmaylar. Araba doğru yerde değil de svetoforunun kırmızı yarığı günde toxtatılganını bilgilegen kameralar da var. Tamam böylesi Ruskaya ve Balaklavskaya sokaklarının çaprazında yerleşi. Umumen Akmezjet'te kameralar çok değil. Ruskaya, Kiyevskaya, Толстова sokaklarında ve Bahçesaray, Kezlev ve Nikolaevka taraflarında var. Onların çoğusunu aydavcılar bileler. Я считаю, в основном нужны по трассам, потому что по городу камеры они особой роли-то и не играют, если брать такие прямые, как Киевская вот у нас, например. Вот, а на перекрестках, да, то есть там камеры, которые, если брать не на скорость, а на сплошные линии, это да. Aydavcılarının fikirleri çeşit, kemirleri kameralar kerek deyler, başkaları ise buna karşı çıkarlar. Bazılar ise kureşinin başka usullarını tavsiye ederler. Смотреть надо внимательно и ездить нормально. Если не нарушай, проедь там, если надо где-то развернуться, то развернись, проедь лишний там 200-300 метров, ну полкилометра, что это меняет? Как справляться, как не попадаться, я бы не знаю. Stasionar kameralardan gayrı koçucu kompleksler de var. Umumen olar 15 tane. Olar daima çalışalar. GİBDD xadimleri aytqanına göre, olarını bir kimse saklamay. Olar ne yerde yerleştirilgeni haqdaki malumat internette açık. Превышение установленной скорости, выезд на полустречное движение. Это основные два у нас такие бича, от которых у нас тяжесть последствий ДТП очень высока.
Также будет у нас монтироваться перекрестки. Сейчас у нас один пока перекресток, это города Симферополя, Русская, Балаклавская. Дополнительно будет устанавливаться тоже на аварийно опасных перекрестках. С учетом дорожно-транспортной обстановки также сейчас рассматривается вопрос о выставлении передвижных комплексов на новые участки дороги Тавриды. ГИБДД идаресинде хабер эткенлери кеби март айына Таврида yolunda 7 комплекс yerleştirilecek. Aprel ayına Акмесжетте 5 казайы кафлы çaprazda böyle kompleksler peyda olacak. Butun Kırım'da ise 66 tertibat yerleştirilecek. Enver Ablizi Sakim Bikirov millet için. Акмежетте чоқ профилік меркезінің құрыжылығы сонына келеята. Ишлер графиктен эвел бечерілі. Құрыжылық мейданында бізі мұхберлеріміз бұлынды. Комплекс бір қач объекттен тешкіл олына. Эсас бина буты Давиленов диагностик меркезі. Оның янында патолог анатомия бөлігі ерлешечек. Корпусларының ішінде безету ішлері алып барыла. Құрыжылық бір даққаға біле тоқтамай. Меркези кіріште плитка төшеле. Кемер палаталарда енді кондиционерлер бар. Сан узеллар донатылған. Хастахане құрылывында ағырлық нен жүрген адамлардың ихтияжлары да назарға алына. Олар үшін палата ве коридорларда керекли шарайып яратылған. Каркас здания закончен на 100%. Фасадные работы выполнены, кровельные работы выполнены. Ведется благоустройство объекта, на 20% уже выполнено. Объект по план-графику должен быть завершен в декабре месяце этого года. Планируем закончить работы с опережением графика в третьем квартале этого года. Бинанын дамында этрафқа гүзел манзара ачыла. Оның мейданлығы тахминен 9 гектарны тешкіл ете. Бұл мейдан шымды толысынен қазылған, абаданлаштырылув ішлері алып барыла. На территории строительного объекта планируется провести работы по благоустройству. Это именно само устройство малых архитектурных форм, устройство автостоянки, также устройство зеленых насаждений, ну и в целом устройство бордюров, поребриков, скамеек. Ну, это все малые архитектурные формы. Ну, дорожки для прохода к самому зданию, ну и сама автодорога вокруг всего строительного комплекса. Меркезде бір смена девамында 641 хадим çalışacak. Стационар бөлікте есе 731 ер олacak. Эксплуатацияға тапшырылған сон меркез ярымаданын ең инновацион тибби муэссеселерінден бірі olacak. Султания Истакаева, Севиля Меметова, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Акмежетнің яны авалиманы Best Experience Marketing Awards адлы шерефли мүкафатыны әлді етті. Терминалның açılıvы шаг в будущее лейхасында екінші ерні қазанды ве мутихасыслар тарафындан yüksek кыйметке лайық олды. Тәфсилатлыча Султания Истакаева біле. Аэропорт Симферополь входит в десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. Роботлар, фантастик хараманлар, виртуаль реаллик аттракционлары. Булар эпосы Симферополь адлы терминалының тантаналы ачылуында олды. Да, о вақытлары кечкен сене, апрельнің 16-сында yolcular Ярамаданын мусафирлері ве атты Қырым сакинлері біле. Ең яқшы ачылув темашасында бұлынғанлары ақта білмейділер. Тамам бұл шаг в будущее адлы лихасы уникаль маркетинг ве коммуникация саасындаки қалқара мүкафатаны әлде етті. Бұл мүкафат СНГ территориясында ең шерефетлі деп сайла. Мы не смогли обойти только международную сеть IKEA, которая заняла первое место со своим проектом открытия в Екатеринбурге. Мы заняли второе место. Это также такой хороший показатель того, что в Крыму умеют делать большие, яркие, красивые события, которые запоминаются нашим туристам, гостям полуострова. Мына экономинация да қазанылған бір мүкафатда. Яны терминал граждан авиациясына бағышланған сергіде 2018 сенесінің ең яқшы авалиманы деген унванына да лайық олды. Yolcularның фікіріне көре есе, бұл объект ең яқшы дизайнер іші номинациясында бірінші ерні қазанды. Вторую премию, которую мы получили на выставке инфраструктуры гражданской авиации, это премия «Лучший аэропорт» в категории до 7 миллионов пассажиров в год перевозок. Мы заняли второе место, обойдя здесь аэропорт Сочи. Ахмеджит шерінің авалиманы тек кечкен сене içinde 5 миллиондан зияде insanны қабыл етті. Бұл сене есе мында yolcular ақымыны 6 миллионға же еткізмеге планлаштыралар. Сабри Алимова, Султания Истакаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін.
Çok beklenilgen arzu gerçekleşti. Endi Kırım'nın Cenubi şarkı kısmında Sudakta Kırım Tatar Radyosu yanğıray. Kurort şehrinin her bir sakini 97 dalgasını koşup milli yer ve muzikamızını dinleybile. Vatan Sedası Radyosu dinleyicilerini nasıl celp etkeni ve faal muhlislerine nasıl bakışlar hazırlığına akta Muhammed Zekeriyaev tarif ete. Чувствуется, что в Крыму живем. Тогда иншаллах будете слушать. Хутудан чыхардық ве кереклі далғаны таптық. Эльвира Мамутова Ичун Ватан Седасы радиосының хадимлері келмесі бекленілмеген сюрприз oldu. O вақыт ана тілімізді ерларны dinlemege arzu etеді. Muhabbet ve ayatsever Хуранта өз халқының vatanperverligidir. Bu evde tek Kırım Tatar tilinde laf eteler. Кез Қырымда дүние дұрсын сызы, ешітсін, білсін біз олғамыз Қырымда. Сон ашындық әр вақыт дүние дұрыры қысмет олса, я. Çok sağ olunuz. Sizin olğanlarınızın. Vatan Sedası radyosu gece kunduz 24 saat devamında yayınlay. Öğretici ve eğlendirici programmalarını yarımadamızın aman her bir şehrinde eşitmege mümkün. Da biraz bütün yarımadamız boyunca haplanuf 100%'ını teşkil edecek. Zarem Osmanova Elvira Hanım'ın endi 15 yıldan beri komşu yaşaylar. Milli nağmelerini eşitkeninden Zarem Akhanım komşusunu kayırlamak için geldi. Очень приятно, что у нас есть свое радио. Естественно, это связь народа, как говорится, душу греют крымско-татарские песни. Siz işte olğan vaqtınızda televizor baxmağa ve internetke qoşulmağa imkanınız olmay, böyle alda radio sizni esas haberlerinin tanış eter. Onu qoşğanınızdan siz özünüzni informatsion meydanda duyarsız. Vatan Sedası radiosu siz için çalışa. На самом деле радио Ватан Седасы стало, так сказать, новогодним подарком для жителей города Судак. Граждане очень позитивно отзываются о данном радио. В городском округе Судак проживает порядка 20% крымских татар, то есть данное радио является востребованным. Toxtamay inkişaf etmek, dinleyicilerini celp etmek ve Vatan Sedası radyosunun her bir xorantağa kelip yetmesi onun xadimleri o günde turgan esas maqsattır. Muhammed Zekeriyaev, Magomed Nisturov, millet için. Bu haftanın bütün mühim haberleri edi. Evlerinizde daima hayırlı haberler yanğırasın. Sağlıkla kalınız.